Dobar dan svima, nadam se da me svi dobro čujete. Moje ime je Luka, ja sam iz tvrtke Fortis Labor i današnji zadatak mi je da vam predstavim SOM sustav, da odradim ovu današnju edukaciju. Edukacija neće trajati dugo, riješit ću vas nekakve velikih muka i problema. Molim vas za početak, svi koji imate upaljene mikrofone, da ih za početak ugasite. Tokom same edukacije, ako ćete imati takvih pitanja, slobodno uključite mikrofon, postavite pitanje, možete me i prekinuti, ne morate čekati da ja vas tjeram na nekakva pitanja. Podijelit ću ekran, proći ćemo kroz sve opcije same aplikacije što se tiče ovog pravdanja sredstava. Ima nekoliko stvari koje ćemo proći ovdje, samo pravdanje sredstava, to jest prilaganje svih potrebnih računa, i drugi dio će biti prilaganje dokumenata, opisnog izvještaja i ostalog što se od vas traži od strane županije. Gospođa Martina, koja vas vodi oko ovog cijelog javnog poziva i daljnjeg pravdanja sredstava, je meni dostavila te dokumente. Poslat će ih i vama uz naše upute o pravdanju sredstava, znači sve ovo što ćemo proći danas imat ćete u pisanom obliku u tom mailu, tako da će vam to sve doći odjednom. Vidim ovdje da ima vas koji ste već korisnici SOM sustava preko nekih drugih javnih poziva, već ste pravdali sredstva, vi ste vjerojatno već upoznati s jednim dijelom toga. Slobodno svi koji imate pitanja, ako koristite od prije, isto tako možete postaviti sad na današnjoj edukaciji da vam riješimo neke probleme. Tokom same edukacije ostavit ću vam i kontakt mail putem kojeg ćete me uvijek moći kontaktirati za bilo kakvu pomoć ako će biti potrebna. Znači ja za vas vodim korisničku podršku, tako da ćete sa mnom i dalje komunicirati oko svih nekakvih opcija i problema u samom sustavu. Pa evo, počet ćemo. Ja ću sada podijeliti ekran. Nadam se da svi vidite naš SOM sustav. Kada dođemo u samu aplikaciju, evo sekunda. Samo da napravim prijavu. Evo ga. Ovo je sučelje te naše aplikacije. Kada uđete sa vašim pristupnim podacima koji će vam isto tako tokom ovih dana doći na vaše email adrese, kada uđete s tim podacima u sustav, ovo će vas dočekati kao početna nekakva strana same aplikacije. Sa lijeve strane nam se nalazi glavni izbornik, u njemu imamo u biti 5 stavki. Prva je poslovanje, gdje su nam, to je ova koja je otvorena ispred nas, znači gdje imamo čisto nekakve financijske statistike, pokazatelje i ostalo. Nakon toga imamo registar, opciju pravdanja, notifikacije i moja udruga, to jest vaši nekakvi korisnički podaci. Nakon samog poslovanja u opciji registar imamo mogućnost upisa vaših članova u slučaju da ste udruga ili nekakva zajednica koja ima nekakve svoje članove i predstavnike, i imamo registar dobavljača i kupaca, a u opciji pravdanja imamo, znači, pravdanja putem nekakvih dokumenata i opciju običnog pravdanja koje ćemo danas isto tako proći. Pa općeniti nekakav hodogram samog rada u sustavu je sljedeći. Znači, u registar upisujemo pod opciju dobavljači kupci naše dobavljače čije ćemo račune prilagati kao pravdanje u samu aplikaciju. To se radi na sljedeći način. Kliknemo na opciju registar, dobavljači i dodaj novog dobavljača. Ovdje nam se otvori obrazac za upis dobavljača, biramo da li se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi i moramo popuniti neke osnovne podatke. Ja ću vam sad
upisati recimo OIB od naše tvrtke, čisto da vidite kako to izgleda. Upišemo OIB i klikom na dohvati podatke, sustav nam sam popuni sve što nam je potrebno. U slučaju da kada upišete OIB i kliknete dohvati podatke, sustav ne povuče naziv, adresu i ostalo, morat ćete upisati ručno te osnovne podatke koji se od vas traže. Razlog nepovlačenja tih podataka je registar iz kojeg vuče te podatke. Nažalost, neki registri nisu otključeni od strane države i nismo bili u mogućnosti se spojiti na njih, tako da ćete recimo registar udruga jedan od tih zatvorenih registara i ako upišete OIB neke udruge i stisnete dohvati podatke, nažalost neće vam povući ostalo, tako da ćete morati upisati ručno. Kada upišete sve te podatke, na dnu stisnemo spremi. Sad smo dodali tog nekakvog našeg dobavljača u sustav, mi ovdje imamo još jednog od prije. I nakon toga krećemo na sama pravdanja sredstava. Na opciju pravdanja redovno pa ponovno pravdanja dolazimo u sučelje u kojem ćemo raditi pravdanje sredstava. Ovdje imamo nekoliko ekrana, ajmo ih tako nazvati, to je otvoreno, što znači da su to računi u izradi koji još nisu vidljivi županiji. Računi koji stoje u opciji čekaju na odobrenje, to su računi koje ste vi poslali na pregled županiji i tamo su vidljivi. Prihvaćeni računi, računi koje nam je županija prihvatila kao valjana pravdanja. Imamo sve račune, znači zbirno na jednom mjestu, te na kraju konačni pregled sredstava prema nekakvim stavkama i prema fazama u kojem jesu, znači što je isplaćeno, koliko je otvoreno, što je na odobrenju, što je opravdano i sl. Vraćamo se ovdje na otvoreno i krećemo sa samim kreiranjem pravdanja. Klikom na opciju kreiraj pravdanje otvara nam se ovakav jedan prozor za izradu računa za pravdanje. Automatska dodjela, to ostavimo kako je, znači sustav će nam račune slagati po nekakvom brojčanom redu. Nakon toga idemo na dodaj vrstu troška i aktivnosti. Ovdje u ovom slučaju mi imamo nekakvih 5 stavaka koje su iz ove naše testne verzije. Vas će čekati vaših 5 stavaka, znači to će biti nekakva oprema, materijali, usluge, sve što ste po ovom javnom pozivu dobili nakon potpisivanja ugovora unutra, te neke vaše određene stavke, to jest vrste troška i aktivnosti, one će vam biti ovdje upisane, te ćete birati jednu od ponuđenih prema računima koje prilažete. Znači ako ste kupovali nekakvu opremu, stisnut ćete opciju oprema recimo, te birati našeg dobavljača, evo nek to u ovom slučaju bude Pevex. Poziv na broj ostavljamo prazan, on se generira automatski unutar sustava, to je interni poziv na broj. Nakon što smo odabrali našu vrstu troška i dobavljača, dolazimo do opcije usluge proizvodi, gdje u polju opis kliknemo na opciju izaberite, stisnemo ostalo i u praznu kućicu ukratko napišemo o čemu se radi, recimo printer, nekakva oprema koju ste kupovali. Nakon toga dolazimo do polja gdje upisujemo količinu, cijenu, popust i stopu PDV-a. Ovdje upisujemo iznos koji želimo opravdati, znači stavit ćemo sad 1000 kuna. Vaš printer može koštati i 3000 kuna, bitno je samo da vi ovdje kao ovaj konačni iznos dobijete iznos koji želite opravdati sa tim računom. Ako je vama županija dodijelila sredstvo vrijednosti recimo 10.000 kuna, a vi svoj račun imate na 50.000 kuna, 40 ostalih 1000 kuna su vaš nekakav izvor novaca i to zapravo županiji nije bitno. Njima je bitno da vi opravdate svojih 10.000 kuna koje ste dobili od strane županije. Znači za svaki račun koji prilažete, ako je nekakav veći iznos od dobivenih sredstava ili želite pravdati samo dio tog računa, bitno je da ovdje dobijete tu cijenu koju želite opravdati. Da vam bude lakše zaračunat, uvijek si stopu možete staviti na 0, pa onda upišete ovdje odmah 1250 kuna, opet će taj iznos biti isti, znači bitno nam je samo da ovaj iznos ovdje bude iznos koji želimo opravdati. Nakon što smo upisali te osnovne podatke, idemo dalje
dolazimo do podataka sa stvarnog računa koji ste platili. Znači datum dokumenta, datum kad nam je izdan račun za printer, datum plaćanja kada smo platili taj printer, rok plaćanja, ukupno plaćeno ostavljamo nulu, rok plaćanja je nekakvih 15-20 dana, to si sami možete promijeniti tu stavku, način plaćanja transakcijsko ili gotovinsko, mjesto i vrijeme isporuke. Znači to su sve podaci koji se nalaze na stvarnom računu, njih je samo potrebno ovdje prepisati. Nakon toga dolazimo do napomene, to je vaša interna napomena ako nešto želite ostaviti kao sebi za nekakav podsjetnik, a nakon toga dolazimo do opisa pravdanja te opcija dodaj račun i dodaj potvrdu. U opis pravdanja upisujemo konkretno što je kupljeno. Znači kupljen je printer za to i to, znači po nekakvom vašem tom programu, projektu koji imate, zašto ste kupovali printer, za što vam je to potrebno i slično. Ukratko, ne morate predugo o tome, to ćete sve na kraju pisati u opisnom izvještaju, ovo je samo za tu konkretnu stavku da napišete o čemu se konkretno radi. Nakon što smo upisali nekakav opis pravdanja, dolazimo do stavaka dodaj račun i dodaj potvrdu. Ovdje možemo učitati i trebamo učitati naš račun, da li je on skeniran, fotografiran ili već od prije u digitalnom obliku, nije bitno. Njega je potrebno ovdje ubaciti klikom na dodaj račun, otvara nam se prozor sa našeg računala i ubacujemo taj račun u samu aplikaciju. Naravno, možemo dodati više računa ako ih imamo, ako je taj račun recimo nekakvih više dokumenata, te na kraju imamo opciju dodaj potvrdu gdje stavljamo potvrdu o plaćanju tog računa, da li je to nekakav bankovni izvadak ili nešto s čime god možete potvrditi da je taj račun plaćen i podmiren s vaše strane. Evo, nekakva fotografija, znači ovo su vam sve mogući formati koji su dozvoljeni za unos do 25 MB, znači nećete imati problema ni sa veličinom, ni sa bilo kojim formatom koji čitavate, ovo su sve standardni formati koji se koriste u svakodnevnom korištenju vaših računala. Nakon što smo ubacili sve podatke, kliknemo na opciju kreiraj. Zatvarate li račun s 0 kuna, želite li spremiti ovaj zapis? Da. Sada se nama taj račun pojavio ovdje. Evo vidimo, kreiran je 16.11. u 9 sati i 7 minuta i taj račun stoji u otvorenima, što znači da još uvijek nije vidljiv županiji. Nakon što smo ga kreirali, označimo ga na kućicu ispred i kliknemo opciju pravdanje. Sada taj račun iz opcije otvoreno prelazi u opciju čekaju na odobrenje, što znači da ga županija pregledava i da od njih čekate povratnu informaciju je li sve u redu, znači da li je taj račun prihvatljiv ili nije. U slučaju da vam prihvate račun, ponovo on će se prebaciti ovdje u opciju prihvaćeno, te će vam biti upisan ukupni iznos koji je do sad prihvaćen, to jest opravdan, a u slučaju da vam županija odbije taj račun iz nekog razloga, račun će vam se vratiti u opciju otvoreno sa nekakvim razlogom odbijanja, on se nalazi na ovom žutom kružiću. Kada kliknemo na njega vidjet ćemo razlog, evo niste priložili navedene račune, znači niste stavili svu dokumentaciju koja se od vas tražila uz sami račun. Nakon toga kliknemo na ovu opciju ovdje, znači na ovo naziv računa ili ovdje na ove 3 točkice pa uredi i opet otvaramo ovaj obrazac te dodajemo neki dokument ili što se već od nas tražilo. Kad stisnemo spremi, označimo isti račun i ponovo ga šaljemo na pravdanje, on opet prelazi u opciju čekaju na odobrenje i tako dalje. Znači vama se isti račun može vratiti 5 puta, a može iz prve biti prihvaćen. Kad god vam županija, ako vam vrati račun, vi ga uredite po njihovom naputku i vratite njima nazad na pregled. To je to što se tiče samog ovog pravdanja sredstava i unosa računa. Ima li netko kakvih pitanja u vezi ovoga? Veronika Lendler, imam pitanje. Recite. Zanima me kod dobavljača.
možda to će tek doći u sljedećem dijelu. Ako je dobavljač fizička osoba od koje smo kupili uslugu i platili smo ugovorom o djelu? Dobro. Ajde, možemo se vratiti na dobavljače, na početku. Evo ga. Naziv, šta upisujemo? Ime i prezime osobe. Ok, dobro, samo sam to htjela provjeriti. Da, znači ako ste nešto kupili od mene, ovdje pišete u naziv Luka Perić. Dobro, a recite mi gdje se prilaže ugovor o djelu kao dokaz da je s osobom sklopljen poslovni odnos? Znači kao taj ugovor mislite kao neki dokument kojim ćete potvrditi to pravdanje? Pa u računi kod pravdanja. U redu. Da. Evo, to je bilo pitanje. Znači ugovor o djelu ćete staviti ovdje umjesto računa u samom pravdanju. Gledajte, ja trebam tu staviti i račune u smislu obračunske liste, u smislu JOP obrasca, u smislu IP obrasca i ti stvari, jel tako? Samo da potvrdimo gdje stavljamo. Da, znači taj cijeli dio stavljate ovdje u opciju računa. U redu. Zahvaljujem. Nema na čemu. Može još jedno pitanje. Zašto ste kod ukupno plaćeno stavili 0 kuna? Iz jednog jednostavnog razloga. Evo sad ćemo opet napraviti jedan račun čisto da vidite o čemu se radi. Kada upišete sve nekakve podatke koje trebate i ovdje stavite datum plaćanja i kad stisnete ukupno plaćeno, cijeli iznos, on vama povuče ovaj iznos od ovdje koji ste upisali i to je ok. Međutim, sad nećemo dodavati nikakve pribitke. Kad stisnete kreiraj, taj račun vam automatski odlazi u opciju čekaju na odobrenje. Da. A onda čisto vama radi provjere, ja predlažem uvijek da stavite prvo iznos 0, da vam se on pojavi u otvorenim računima, da si možete vidjeti da je sve ok i onda nakon toga da ga označite. Znači to je sekunda duže posla, morate još jednom kliknuti na kućicu ispred i stisnuti opciju pravdanje, to su 2 klika, tako da čisto vama za nekakvu sigurnost. Naravno možete odmah cijeli iznos i taj dokument će odmah otići na pravdanje. Zapravo greška nije, to je čisto radi provjere, jel? Tako je, čisto radi provjere i sigurnosti. Možete raditi na ovaj način da stisnete ukupno plaćeno. Hvala. Nema na čemu. Ima li dalje neko pitanja? Evo Marko, ja ću pitati Marine. Recite. Ovako, pitanje znači vezano, da li tamo gdje je račun se može još kreirati kućica ugovor, zato što sve udruge županijske su sa županijom znači sklopile ugovor. Tako da možda će biti dobro da svi prilože ugovor. Ugovor se može priložiti, ali nećemo ga prilagati ovdje, njega ćemo prilagati u dijelu dokumentacije. To sam i mislila, ali čisto da li se može napraviti onako kućica, pa kao imamo dokumentaciju, pa imamo račun, pa imamo dokaz plaćanja, da li se to može napraviti kućica samo za ugovor? Pa može se, mislim trenutno, i ako idemo sad raditi neće biti brzo gotova, to moram vidjeti sa kolegama da li postoji ta mogućnost, ali ugovor je moguće dodati u dijelu dokumentacije koja nije vezana uz ovo samo pravdanje, nego skroz u zasebnom dijelu. Tako da se ja nadovezem, nama ugovor nije potreban, zato što mi ugovore imamo. Tako da se posebno još ugovor prilaže u ovaj sustav, nama nije potrebno to. S obzirom da se ugovor mora priložiti upravnom odjelu za financije, čisto znači zbog toga. To je naša tehnička stvar što mi radimo u našem upravnom odjelu i mi ga svaki put priložimo, jer ugovori su isto tako i kod nas, kao što su i kod udruga. Udruge do sada nam nikada nisu dostavljale definirane ugovore, tako da nema potrebe za tim. Može, ajde bok Martina. Jasno, evo ga. Ako je to od pitanja, idemo dalje. Još kad smo ovdje kod opcije pravdanja, znači imamo ova pravdanja, imamo i isplate, ovdje možemo vidjeti nekakve planirane iznose i isplaćene iznose od strane županije, znači koliko ste po vašem natječaju prilikom potpisivanja ugovora dobili sredstava, toliko će vas i čekati ovdje u samom sustavu.
Kad dobite vaše pristupne podatke, taj dio će biti upisan unutra, znači vi oko toga ne morate brinuti, to je čisto vama za nekakav pregled. Sad dolazimo do opcije dokumenti. Kad kliknemo na dokumente, otvara nam se ovakvo sučelje. Ovdje ćemo ubacivati naš opisni izvještaj i taj proračunski izvještaj na kraju koji će vam gospođa Martina dostaviti mailom zajedno sa uputama o čemu smo ranije pričali. Klikom na uvoz dokumenta otvara nam se ovakav prozor, stisnemo na izvještaje, ostavimo opciju za pravdanje, revizor nam je sad kod mene jedan testni. Vi koji imate sredstava iz više revizora, znači ako ste nešto dobili recimo iz kulture, nešto iz ovog dijela županije, ovdje ćete birati kome prilažete taj dokument, znači morate odabrati revizora kojem će to biti vidljivo, tako da ako stavite recimo kulturu, gospođi Martini u ovom slučaju ovo neće biti vidljivo, tako da na taj dio vi koji ste dobili sredstva iz više izvora unutar županije morate obratiti pažnju na tog revizora. Nakon toga dolazimo do opisa, ovdje pišete prilažem opisni izvještaj za 2022. godinu, recimo naziv programa, nešto u osnovi, kratko par riječi i nakon toga klikom na uvezi dokument prilažete dokument koji se od vas traži, to jest koji želite učitati. Kada se on doda ovdje u sustav, klikom na spremi, dodajemo taj dokument u samu aplikaciju, on se nalazi ovdje u izvještajima na pravdanju. Isto tako, u razgovoru sa gospođom Martinom rekla mi je da ćete morati prilagati nekakve fotografije o programu i ostalo. Vi vjerojatno koji ste se već prijavljivali i dobivali sredstva znate kako sve to funkcionira. Ona će još s vama to sve skupa proći, naravno i ona vam je na raspolaganju oko tih nekakvih upita što treba, gdje i kako. Isto tako, kada trebate dodati nekakve nove dokumente, idemo na novi uvoz dokumenta, opet u izvještaj, pa upišemo ovdje o čemu se radi, evo recimo ovaj ugovor o kojem smo pričali ili što god će tražiti od vas, opet uvezemo ovdje u samu aplikaciju. To je to što se tiče uvoza dokumenata. Da li je ovo svima jasno? Treba li neko ovdje još nekakvo dodatno objašnjenje? Evo, ako nema pitanja, idemo dalje. Ova stavka notifikacije, ovdje vidimo zapravo svu komunikaciju sa županijom oko samog pravdanja sredstava, znači sve što je žutim slovima su nekakve, to jest označeno žuto, su nekakve izlazne notifikacije da ste vi zatvorili račun, to jest poslali ga na pravdanje, da ste kreirali neki dokument i slično, a zeleno je obavijest koju ste dobili od strane županije da je vaš revizor vašoj udruzi odbio pravdanje računa, pa možete kliknuti na tu opciju, ovdje vam piše i razlog. Kad kliknete vidi više, ono se automatski vodi ovdje među otvorene račune, pa si nađete taj vaš odbijeni račun i slično. Znači tu vam je sva komunikacija sa županijom oko pravdanja sredstava. Sve to što se nalazi ovdje, nalazi se i na ovom zvonu u ovom desnom kutu. To vam je kao na Facebooku i ostalim društvenim mrežama, one notifikacije, opet možete vidjeti istu stvar, znači kliknete ovdje na dokumenti, pa u izvještaj, pa si vidite taj dokument, ili da ste zatvorili nekakav račun za pravdanje, pa kad kliknete vidi više, on vas vozi u račune koji čekaju na odobrenje i slično, znači tu vam je sva komunikacija oko pravdanja. Opcija moja udruga, tu ne morate ništa, tu su svi podaci će vas čekati u samom sustavu, znači to ne morate dirati, to je čisto nekakve tvorničke postavke samog sustava. I to je u biti to što se tiče pravdanja sredstava. Znači još jednom, hodogram nam je registar, upis dobavljača, nakon toga opcija pravdanja gdje upisujemo i kreiramo račun za pravdanje, te nakon toga kada opravdamo sve iznose u opciji dokumenti unutar pravdanja dodajemo taj opisni izvještaj i ovaj proračunski izvještaj koji se od nas traži, koji će vam biti dostavljen mailom i onda ste gotovi, opravdali ste sva sredstva koja ste dobili od strane županije.
Imate li kakvih pitanja u vezi svega ovoga? Dobro. Evo mogu ja postaviti pitanje. Možete, naravno, Evo recimo kod isplate plaće mjesečno. Dobro. Svaki mjesec stavim znači obračunsku listu i izvod. Tako je. Bez JOPP obrasca, JOPPD obrasca. Dobro. Da li sam tu griješila ili trebam, ne znam, kad staviti te JOPPD obrasce? To će vam više znati gospođa Martina ili netko iz županije odgovoriti na to pitanje. I da li ćemo mi na kraju, ne znam, raditi izvješće kao što smo ga radili do sad, ovo mi baš sve nešto nije, u narativnom opisu mi to baš nešto ne drži vodu. Evo, ja mogu odgovoriti, vi ste sada malo pomiješali, vi pričate za institucionalnu skrb. Tako je, da. Trebalo bi dostaviti i JOPPD obrazac, isto tako izvatka sa žiro računa, da će se to, da se pravda, a naravno da će morat biti u ovom dijelu što se tiče aktivnosti udruga, opisno i financijsko izvješće koje ćete predlagati, kao što je Luka rekao, to ću vam ja dostaviti putem maila. Dobro, može, hvala. Više ne dostavljamo ništa. Evo ga, sad još samo jedna stavka za vas koji koristite SOM sustav od ranije, znači koji pravdate na više strana, ovo što sam vam rekao kod dokumentacije, odabir revizora, na isto to trebate obratiti pažnju i ovdje kod samog pravdanja. Znači ovdje si birate revizora kojem želite opravdati ako ih imate više. Znači opet kažem, ako ste dobili sredstva iz kulture, institucionalne podrške i treće strane, morate birati za kog želite poslati te račune na pravdanje. Ovdje će vam biti ponuđeni svi oni i vi ćete odabrati kome želite poslati te račune na pregled. Znači tu morate obratiti samo pažnju na to, pošto je sve vezano na isti sustav, da ne ulazite sa više nekakvih pristupnih podataka, tu morate samo pregledati malo kome šaljete te konkretne račune. Ovdje u sustavu sa desne strane u gornjem kutu se nalazi ovaj čuljak, kada kliknemo na njega ovdje imamo opciju preuzmi upute i YouTube upute gdje su vam, znači na preuzmi upute u PDF-u koje ćemo vam isto tako i dostaviti mailom i YouTube upute su vam nekakvi videi o svakoj stavci u SOM sustavu, na koji način funkcionira, kako se radi i sl. Evo ga, to je to od mene. Aha, još jedna stvar, moram vam ostaviti e-mail od korisničke podrške. Znači ovo je e-mail preko kojeg možete sa mnom komunicirati oko svih stvari unutar SOM sustava koje ne znate ili vam ne rade. Opet evo vidjeli ste sad na primjeru pitanja od gospođe, ja ne znam na koji način vi funkcionirate unutar županije i kako to sve skupa radi, znači što trebate priložiti, na koji način. Ja vam mogu objasniti gdje možete nešto priložiti, ali vam ne mogu reći što morate priložiti. Tako da ćete, tu je samo razlika između moje podrške i podrške od strane županije koja vam se nudi u svemu tome. Ja sam za tehnička pitanja oko same aplikacije, a sve ostalo kako što funkcionira, na koji način, to morate vidjeti direktno sa odgovornim osobama unutar županije. Evo ga, ostavit ću još ovo malo na ekranu, zahvaljujem se svima, nadam se da vam je sve jasno, nadam se da vas nisam dugo zagnjavio, da ćete se snaći u sustavu, ako ćete imati kakvih pitanja slobodno se javite, ja sam tu, u većini slučajeva kad mi pošaljete mail, ako ste mi ostavili broj nekakav u potpisu, ja vas i nazovem, ako je neka veća stvar, ako ne, pošaljem vama moj kontakt da me nazovete telefonski, da nam je lakše to riješiti, ili ako je nešto manje, natipkam vam mail pa vam odgovorim na koji način se to odrađuje. Evo ga. Imam jedno pitanje, Veronika Lendler. Recite. Zanima me, oprostite, možda je pitanje glupo, možda sam previdjela, kada rješavamo priču sa institucionalnim potporama. Znam, čula sam Martina će nam nešto poslati. Kada dobivamo kućice, da tako kažem laički, za pravdanje institucionalne potpore? Ili sutra ili u ponedjeljak. A to znači nismo danas imali priliku proći, da vidimo kako će to sučelje izgledati. Isto kao i ovo, sve identično.
U redu. Da, Zahvaljujem. nema na čemu. Evo ga, ako je to, ja vam se još jednom zahvaljujem na pažnji i na odvojenom vremenu i bit ćemo dalje u kontaktu. Sretno svima sa pravljenjem sredstava i želim vam ugodan dan. Luka, jel bi nam mogao samo ovu snimku, što vidim da je snimano, da nam pošalješ barem meni na mail, pa ću ja ostalima proslijediti? Pa mislim da je to Bruno ili Damir koji već postavlja sami Teams, oni snimaju, ja nisam administrator, tako da vidite to snimati. Ok, onda ću ja s njima riješiti. Hvala. Može, super, hvala, čujemo se, ugodan dan.